Speaker sir, I would like to get to your notice. Unstar LQ number 223 under Law and Judiciary on Goa Lok Ayukta. Answer Yona. We had asked for the orders, final orders passed. Kide kela te sagळे details vicharile. Very pertinent question for information purpose. Reply Yona. Unstar question 115 on the Revenue Department. Sirla Komudad has been in the news for long. Very important question for asking all the information. They have not given on the assurance we had asked for the questions. Taje answer Yona, Speaker sir. Number 11. 115, 223 Law and Judiciary, 115 Revenue. Speaker sir, one more question I had asked on the sub-registers, on the sale deeds that have been executed in the last 2 years. Tazo I reply, Yona. That is in the list, but reply has not come in. Speaker sir, J replies, I mean, Makta, for example, Unstar LQ number 119, which was asked on CRZ violations, ताजी सीडी आज सकाळी मेळटा म्हणून ती सीडी घेऊन कितें करपाची Speaker sir, number मातशे repeat करून 113 and 22 कितें म्हटलें? 115 115. 223 is on Law and Judiciary, 115 is on the Revenue Department. 223 question ना speaker sir. हा Question उद्दा 223. अनस्टार रे Unstar जाता. अनस्टार आमकां हांगा दिला न्ही But it is 223 is not there. It is ना up ना to ना the तें one- तूं सांगता in the list of business which you give first, the LEQs which are printed. No, not laid on the table. There is 177. Speaker sir, 223 is reflecting on the list of questions which are circulated to you Yes, sir. before this print comes out. Speaker sir, म्हाका दिसता कित तरी correction करचे पडटा. म्हाका it is in last in the Unstar is a 177. स्पीकर सर हांव परत ऑनरेबल सीएम नजरेक हाडटा हें तुमी दिलां तें आज सकाळीं दिलां जे तुमी बंच दिता ऑफ द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दॅट हॅज बीन टेकन इन द सिस्टम तुमी प्रिंट दितात It is कोणी corrected. हाच्या पयलींचो प्रिंट दितात No, I think you can discuss with the speaker, no problem, but it's corrected as on date. It is a 177 I got. So then you have to check the speaker, honorable speaker has to check when 223 has gone. Speaker sir, you take note कर. तशेंच स्पीकर सर आमी CRZचे क्वेश्चन विचारला वायलेशन्साचे सीडी आज सकाळीं दिल्ली आसा कितें करपाची सीडी घेवन तशेंच स्पीकर सर सब रजिस्टराचे डिटेल्स मागिल्ले तुजे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स विच वर कमिंग बिफोर तातून आयिल्लें आयचे हातून क्वेश्चनान नात ते क्वेश्चन खंय गेले सो वी आर आस्किंग 15 क्वेश्चन्स अनस्टार एंड 3 क्वेश्चन स्टार तुमी लिमिटेशन 18 दिता 3 दीस मेळटा इन्फॉर्मेशन समज तुमी दिवंक सोदना जाल्यार असेंब्ली आनी कित्याक आनी समज आसा जाल्यार वॉट इज द एक्शन यू गोइंग टू टेक ऑन डिपार्टमेंट्स विच आर नॉट रिप्लायिंग टू क्वेश्चन्स म्हणजे दे आर जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड यू हॅव टू आयदर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दिस or make them answer or make these as postponed star or unstar questions to be answered in the next assembly. Secretary may note down. Note down न्ही स्पीकर सर तुम्ही माझे डिसिजन दिया कितें करता ते पोस्टपोन करून रिप्लाय दिता दिवचे ना काय कितें करताले ते Correction दिवचे secretary to the concerned department and concerned head of the department. न्ही मागीर कितें तुम्ही पोस्टपोन करून दियात म्हाका Which you one? postpone this Speaker and give me for the next sir, one. Speaker sir, म्हाका दिसता 223 questions तरी म्हाका हांगा ह्या लिस्टेटान मेळोंक ना. स्पीकर सर ऑनरेबल सीएमच्या नजरेक हांव परत ताजोच पेपर ताका दिता ते कितें जालां तें ताका पळोवनी डिलेट जावन डिझला जावन हो लिस्ट There is a question 111 आसा पळय transfer of unstarred LEQ number 223 to vigilance section to be answered on 28/1/2021. कितें कित्याक करता तो म्हाका खबर ना. कितें कितें स्पीकर सर 111 जो क्वेश्चन आज आसा तो ट्रान्सफर ऑफ unstarred LEQ number 223 to vigilance to be answered on 28/1/2021 क्लियरली बरयल्ले आसा तो आपण वाचना आसतलो. स्पीकर सर Speaker sir, एक झाले. Speaker sir, I'm on my feet and answering. I'm answering what I have to answer. आवाज कित्याक He's making allegation on the ministry. 1 minute. आवाज I'm कित्याक answering. चडपाक I'm answering, Speaker sir. जाय आवाज कित्याक चडपाक जाय Speaker स्पीकर sir, I'm सर answering. answering Speaker sir, I'm answering. Speaker sir, he is making allegation on the question of 223. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर Speaker sir, स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर Speaker sir, Can the I'm honorable answering. minister answer Speaker what I am sir, asking you, or you have to Speaker answer sir. me? Point Speaker of order, sir. speaker sir. Point of order, Speaker sir, हांवें काढला. म्हाका सांगपाचें Point of order, how can the speaker sir? 223 Tane on जो- what basis is he taking 223 point of जो order to question reply आसा, something what I am asking you? Divert केला विजिलन्सान, Speaker sir. Excuse me. Speaker sir, म्हाका दिसता तुम्ही जर न्ही स्टेटमेंट ऑफ द अनस्टार्ड LEQ नंबर फॉर द आन्सर 27/1/21 जर क्लियर कट वाचीत जाल्यार भितरली तिसरी लायन आसा इट इज तो जो म्हणटा पळय न्ही
इट इज एन अनस्टार्ड एलक्यू नंबर 223 वो फाल्यां आन्सर करपाक आसा 28/1/2021 क्लियर कट सर आसा हे आज आयला सिस्टमाचेर येऊ ना तुमच्या मी सांगता ऑनलाईन पळय स्पीकर सर स्पीकर सर दिला आणि टेबलाचेर Sir, point of order, honorable minister, can you answer? Mr. Seman सांगले कळना ऑलरेडी दिला तुम्ही अपडेटेड लिस्ट अपडेटेड लिस्टान दिला तुम्ही आन्सर ऑन 28/1 आज 27 तारखे ताका खबर आसची ना फाल्यां 28 म्हणून सांग ताका स्पीकर सर tomorrow it will सर come. बाकीचे प्रश्न किती करता Tomorrow it will come. बाकीचे प्रश्न Noted. Directions will be given. टाइमपास करता अपडेटेड लिस्ट फाल्यां ट्रान्सफर जाल्लो स्पीकर सर म्हाका एक सांगपाक जाय आमचे ऑनरेबल MLA जे आसा न्ही स्पीकर सर when the updated list even in a booklet was given they have पयली दिल्ले आसा it is clearly mentioned it is transferred and to be answered on 28/1 why these issues are being brought speaker sir and hopping 2 मिनटां ओगी रावलो सर ताका कळटलें म्हण अशें करपाक जायना स्पीकर सर. इतलें सांगता स्पीकर सर हांवें तुका विचारला स्पीकर सर तुका विचारला स्पीकर आज तुका सांगला स्पीकर सर Okay, हांवें please तुका सांगला स्पीकर सर Minister झाले संपले.